Ibutyag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili mahinungdanon ang mga kondisyon ni Pastor Apollo Quiboloy sa pag-surrender. Sanglit, ang korte matud pa ang magdesisyon sa mga kaso ni Quiboloy. Ibarugan hinoon sa Legal Counsel sa KOJC nga dunay gahom ang Pangulo nga ipostpone ang extradition proceedings. Ano ang report ni Argel, Relator? Gitawag ni Pangulong Bongbong Marcos nga immaterial ang kondisyon ni KOJC founder Apollo Quiboloy labot sa iyang pag-surrender. Una na nga gibutyag nga kondisyon ni Quiboloy nga muhatag og written declaration si Pangulong Marcos nga dili siya i-turn over sa US alang sa extraordinary rendition. Dugang sa Pangulo, ang korte ug dili ang gobyerno ang magdesisyon sa mga kaso ni Quiboloy. Ang trabaho lang matud pa sa gobyerno, mao ang dakpon si Quiboloy. Sa kabahin sa KOJC Chief Legal Counsel, we are not resisting or trying him not to implement the extradition treaty. No, there is a big difference between an extraordinary rendition from extradition. No, and the request before of Pastor Apollo Quiboloy was only that he would reduce in writing his request that he will not be extraordinarily rendered to the U.S. and that the U.S. will not interfere in the judicial proceedings in the Philippines so that he can freely face the cases that are filed against him. gibarugan sa KOJC Legal Counsel nga dunay gahom ang presidente nga i-postpone ang extradition proceedings. So if it is allowed under our laws and somehow allowed under our treaty, why would the request to make this in writing be so hard on his part? Apan wala na matud pa nasayod ang legal counsel kung unsa ang anaa sa una-huna karon ni Pastor Quiboloy kung sama ba gihapon ang request niini. Mismo ang KOJC Chief Legal Counsel matud pa ang nag-request nga magpahigayon og inspeksyon ang Senado isip remedy human nga wala na sila ginahatagan og access sa PNP labi na sa JMC basement. Because of the numerous happenings, wanton violations of the rights to lives, liberties, and properties of my client, I had to call Senator De La Rosa about it because I felt that if the Senate would conduct an investigation, we would be able to have access to the ongoing tunneling activities that is being done, which I really feel could not be legalized by mere possession of a warrant of arrest. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Argel, Relator para sa One Mindanao.